حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جد يا طه بالنور هداية Kaya tama, setak. Kaya setak. Dipati. Dipati. Mana lo ki keber? Keber. Kada lo ki ber oleh pemerintah. Ya, Berarti kama kisna. katero kartu tama materi murah. Kak, kita lihat saudara Riga, orang tua hidup sebatang kara di gubuk Kian Reok dan atapnya siaga kisi bawah alale kami mati anak tak digaga anak tak bapak na mati Tony oh berarti alale kami nih siapa nih mau rokok siapa nih mau rokok siapa nih siaga nih tanah siapa tahu iya 9 tahun Asirani tahu kue kali kue umur tak siapa kira-kira umur tak iya Matuani oh Matuani iya oke balik agak terpakai koni lampu agak liling atau pak jenengan terpakai ya koni agak terpakai ya lampu peleng kata pakai bilang peleng ya rumah luar terpakai koni peleng dek peleng ya rumah tua liling atau peleng terpakai koni hah liling kata pakai atau peleng koni kok mapetang dengan lampu tak lampu enggak kah agak balik agak terpakai koni oh Pak Jenengan oh kau Pak Jenengan oh minyak tanah pakai Pak Jenengan kaya tu malaki sepuluh ruas sebu siliter minyak tanah naliang 10 ruas sebu siliter naliang minyak tanah na pakai oh manu oh kemega manu tapi engkau oh ya oke saudara oh ya insyaallah nggak sabar lagi karena kita masuk pengolah tala nasi bola teman-temannya pengolah tala insyaallah oh iya magala kita kami ko mapatid waga kasi malalik ko hamon waga ya mapatid tumalik ya sama tanda tak ya jangan mapatid tumalik mona malalik magala kita ang pares magala kita pares tinggi 160 kalau puisa data Mata Andre dah rata.
Jadi sabi bicara gitu itu bulan itu bulan bilang. Ajak dari ajak tarian balik rako lah deh. Itu dia mana Bawa. Magala ki. Apa sih? Ada kan dulu di situ aneh.